Pozdrav ljudi, Gmazimodo, evo me ovdje sa slomljenim leđima. Ljudi, vi ne znate koliko sam je propatio ovih dana, evo je 4. dan, leđa me kidaju. Ali dobro, naslov videa jeste Temu Haul, da, ili kao što mi kažemo Temu. Sad ćete da vidite što ja sam na sebe pokupovao. Ne znam je li ovo valja, ovdje ovako imamo vatricu, ovo vidi kako je fina. Krenut ćemo, imam nešto odjeće, nešto nakita, nije sve za mene, nešto sam kupio drugima, pa ali svejedno ću pokazati, čisto da se vidi šta sam uzeo. Dobro, ok, znači zapratite me ako već niste, lajkujte video, kako se kaže, šerujte ga, jel? Podijelite ga s ljudima, možda će se nekome svidjeti kao i vama. I to je to, ajde da krenemo sa prvom stvar koja mi je omiljena. Znači ovo mi je najomiljenija stvar koju hoću da pogledate, sekunda. A to je ova čaša. Zašto je posebna? Jer izgleda ovako i pije se kroz ovo. Bitch. Listen, I think it looks very nice. I think it looks great. Look at this shit. I mean, savršeno je. Jednostavno je savršeno, može ga ovako držati. Sad, ukoliko ste smotani kao ja, ono što se može desiti jeste da ćete vi ovo slomiti za 3 dana. Jer ovo je toliko lagano, ja ovo samo zato što sam nas ovdje osjetim težinu. Drugačije ne bi bilo nikakve težine na njoj. Dakle, budite oprezni, nemojte biti smotani kao ja znam da ću ovo ispust negdje dok ga budem pravo. Gledaj tamo smeće, suđa koliko ima. Još da ovo stavim ovdje gotovo je, zato sam držao ovdje na stolu, ne bi li ga sačuvao. Odlično je, kako je, gledaj, da ovako mi sve... Još kad stavi neki sokić ovdje pa to izgleda u boji, pa ovdje ovako led neki, pa onda dole stalno bude hladno. Ajmo ovako staviti ove naočale, kad već pijemo, evo imamo i ovo, dakle ovo nisu naočale sa dioptrijom, logično. Sad vidite koliko ovdje svjetla udara. U svakom slučaju, slikat ću se ja pa ću ovako ovdje staviti sliku. Odlične su mi zato što nemaju dioptrije, meni ne treba dioptrije, bo ja mislim da ne treba. A zašto sam ih uzeo? Zato što mi se sviđa baš zbog toga, nekako je stilski. Fine su, ja ovdje kod nas, ja lično kod nas u trgovinama nisam našao bez dioptrije. Sve su one kao za čitanje, kako oni zovu. Tako da, meni to ne treba, ja super čitam i ovako. I fine su, simpa su mi, pa eto. Treća stvar jeste ovaj ovdje prslučić, jel? Ovako izgleda, ne znam koliko treba da se udaljim, jel me čujete? Ovako izgleda, jeli? Sad, on je meni izgledao dosta bolje na slici, kao što znate, ono je uvijek na temu izgleda, to je sve toliko isfotoshopirano ili AI urađeno, pojma nemam, ono je izgledalo ko salvena. Sad, mora se uzeti u obzir na to da ja nemam tijelo kakve ti modeli imaju, jel? Znači, ja imam obično balkansko malo stamačića tijelo. Ovo, zato baš i ne ide toliko na mene, ali sad ću to da obučem, pa da vidimo kako izgleda, jel? Ajmo krenuti. I evo ga, znači sad ja bih trebao da ovu kamericu malo spustim, da se to bolje vidi, ovako nekako. Naravno neću nositi novu običnu majicu, by the way, i ona je sve Temu. Zaboravio sam i to reći, sviđam se što je ovako rebrasta kao onaj čips, pa sam je zato uzeo, uopšte ne kupi znoj, srećom ne znojim se puno, ima klima pa super, ali ovako izgleda taj prstučić, ima nazad ovaj dio koji ne izgleda baš lijepo, ali on se neće vidjeti zbog kaputa, logično, s kojim malo stegnete strukić, sad ja moram malo stegnuti strukić, zato što sam malo buckast, jel? Doduše već sam izgubio 4 kile, boom, ali evo, tako izgleda. I sad kako sam, ne gledajte moju trenerku, stan. Gledajte ovo, sam da poziram, dobro, u svakom slučaju, dobro. Palim se samo na sebe, šalim se, sam da probam samo još prstučić, kupio se jedan kaputić koji je možda čak i označen da je ženski, ja na to uopšte ne gledam ukoliko izgleda kako mi se dopada, onda ću ga uzeti. Pa ću sad to da obučem na ovo čisto da ima nešto uz ovo da vidimo kako stoji. Tako stoji, dakle. Jel ovo liči na nešto? Ajde, ja ovo ništa od ovoga nisam probao, samo sam ga izvedio da ovo da ne šuštim. Sad, da li ide uz ovo? Ne ide, mislim da ne ide. Dok ne vidim ovako video kad budem ponovno gledao, kad budem editovao, zato što ovo nije zapravo sako. Ovo nije sako i ovdje ima ova kapa, jel ona se isto može staviti, pum, ovako, I sad ovo je više onako kao neka proljetna varijanta, možda ako budem išao u Švedsku na Midsommar ili tako nešto. Zato mi djeluje, a ne, naravno ne ide uz ovo. Da,
Ali sam htio samo malo da ga pokažem, naravno ovdje se može svezati, sve ovdje imaju dugmići, tako izgleda. Pa kako se vam se čini? Mislim da je nekako simpa, ovo naši ljudi rekli futrovano, nije futrovano, nego eto, malo je dlakavo, ne bi li bilo topli. Ljudi, ja se skuva, jer niste svjesni koliko ovo gori na mene. Sad mogli su ovi rukavi biti malo duži, dobro, aj znači to je neka žina, nije to neki sad problem. Ali, eto tako izgleda, pa mislim da je, meni se sviđa ovaj kaput. Zašto mi se sviđa? Nekako me posjećam malo na babu, kao da bi ovo neka baba mogla nositi, onako donekle. Ali ne znam, nekako mi se dopada, šareno je, ja inače ne nosim šareno, ukoliko niste primijetili po mojim videima ili ne znam gdje, ja sam skoro uvijek u crnom. A ja volim boje, samo što ne znam koliko mi stoje, pa hajde rekao da uzmem nešto, čisto da me malo oboji, ofarba, uljepša, prosvijetli život, jel? Pa eto, tako izgleda. Kako vam se dopada od 1 do 10, nemojte me baš sad upiti, može tako je, trojka, bože moj. Da, evo sad ovako kad sam bez majice, sad možete malo ljepše da je vidite, obična majica. Ne znam da li ću išta od ovoga stavljati na ekran, zato što nema nikakav temu kod, žao mi je. Ukoliko vam se nešto sviđa, žao mi je, zato što nisam, nemam kod pa vam ništa neće izaći jeftinije. Pa onda ne znam koja je svrha pokazivanja, ajde vidit ću ako bude uspio naći na telefonu, pa da vam pokažem koliko su cijene bilo, ukoliko vi hoćete da ih naručite slučajno, ne znam. Dobro, ajmo dalje. Kupio sam ovaj fini lančić, ne znam koliko se vidi da li će ga izoštriti. Slikat ću ako ne bude moglo. Samo što on nije došao s ovim lancom, ovdje s ovim lančićem, nego sa onim kao ona guma, nije guma, znate ono što bude sa krstićima drvenim, ta bezveznost. Ali ja sam morao uzeti ovaj posebno jer nekako ljepše ide sa ovim. Namjerno sam ovo uzeo čisto da mi ide crno uz crno. Sad ne znam koliko će se to normalno vidjeti ovdje, ali uživo nekako lijepo ide ovako na ovo i onda kad pričaš sa mnom, kad pijemo kafu jedan naspram drugog, jele, malo izgleda ljepše, pa mi se dopalo i eto ga tu je. Ista stvar se desila i sa ovim ovdje, dakle, dobio sam ovo, ali nije bio ovaj lančić, nego isto neka glupost i onda sam ja morao to da kupim posebno, ne bi li stajalo na mene kako treba. I evo sad to ovako izgleda. Malo mi se manje sviđa od onoga, ali je više primjetljiv. Pa šta kažete? Ne znam što se udaljavam dok vas to pitam. Možda će ovako pričati svo vrijeme. Možda sam zapravo trebao ovdje staviti na mikrofon, onda da radim kao neki ASMR. Nema tako izgleda. I mislim da je ovo zadnja stvar koju sam sebi kupio i ovako izgleda. To onaj Triquattro, ukoliko ste gledali čarobnice, neka Charm seriju, ona su imala ove tri ovako. I onda sam ja oduvijek htio imati nešto što me na to podsjeća, pa sam morao da sebi kupim ovo gdje neć, znači apsolutno P3 Power Bitch. Da, moja omiljena Piper. Znači, jeste li gledali seriju? Ajde da pričamo malo o njoj, ćemo gledati koju epizodu. Tako da, tako izgleda. Slagao sam, to nije bila posljednja stvar za mene, kakav mi je ovo kosa. Kupio sam, šta sam još kupio? Imam još ovaj jedan koji sam ja sebi uzeo kao da sam sebe zaručujem, ok? To je bila nekako poenta, samo što me ne može baš na taj prstenjak ići, može jedino na ovaj kažiprst. Isto mislim da je jako nekako fini gorovi oštri dijelove, malo suprotne boje, plave naspram ovog, kako bilo srebra, bakra, šta je već. Veoma fino izgleda, tako da ta dva. I onda sad idemo na poklone, a to su ove ovdje naušnice, koje, jel, tako izgledaju. Mislim da su jednostavne, ali drugačije, jer ove stvari jednostavno ne možeš naći kod nas. Sad ovako uđeš u radnju i kažeš, vidi kako je neobičan pa ću uzeti, jednostavno nema pojma. Pa ja znam onda kad imam nekom da poklonima, nije, kao što znate, na temu skoro ništa skupo, rekao ajde uzet ću neke za koje znam da će se svidjeti. Isto tako i ove, evo vidite, kao neke gotik, čovjek bi rekao, jel tako? Na to me posjeća, naravno dvije, kao i one isto, imaju dvije, i mislim da će dobro izgledati ovako. Boom! I zadnje je ovaj mač ovdje. Meni je super, zašto? To ide gore za kosu i pum, tako se gurne, kao što oni radi u Kini, Japanu, gdje već, sjećate se. Sjećate se one scene iz Gaza daske, čovječe, kad ona ovako dođe jednom rukom pa krne tu. Ova mačina fino ide u kosu, nekako ima smisla
da to bude mač, mogu biti i druge stvari, ali to meni se mač svidio pa sam njega uzeo. I to je to, ja više nemam šta da vam pokažem, možda sljedeći put jedino budem snimao nešto tako zdravo što jedem zato što imam holesterol, dobrodošli mi na ovaj fini kanal. To je to, Mačko, imaš šta reći? Ništa, ona čeka da jedi, hoće da je pustim vani. A ja ne mogu jer snimam, jer ko će gledat, skočit će mi se terase, skočila mi je 2 puta na ogradu. 2 puta, mislim, srce mi nije samo, mu je falo da iskoči. Da, evo vidiš, jel ovako izgleda kao da nešto probilo? Ovako, pa možda. Uglavnom, to je to moj prvi temu paket, a nadam se da ste uživali ovome, šta želite dalje da snimam. I piri baparibu, javite mi, pa eto, vidit ćemo se onda, nadam se da ćete gledati ovo. To je to, ajde ljudi, pozdrav od Gmazimoda.